ia le fafuman malo tanto li faula dau le kansia Yesu Kristo atulima ma fafilai fatalofa kai maulunga so tato atunu pele Samoa talo foi o fenga luenga tofile tua mau to fatua ma to vine sese ngandua ya manoli tawata ini tayao talo foi tato kulenga sunga fatonu nenga ya mai preta tua ya me se ia le lo le tino keriso a fatu tua ya so se ta fort ke lope no pia yai manoli se vo mun ia lo to on fu neio se fatu tu ya fa o vinole ta to unanga mai le ale tap sao fo longo falenga ya elalo le te inga le ta to alata ole glopo quinto ya mai au klani ni New Zealand nei maro se fo mia manatu mawali se fo mia la le nei ta ya ngai fo inicio tanto uso kalesia i America Samoa ma tele mileke ya America ya ma sauninga nei ta ya manuia ya sauninga follow fatu ya le longona on tatu temi ya ala tatu talme fa solo ya ala foi se ya me fianga le tua toi tap sai tatu folonga nei ta ya ala ta ye tatu se tano ya ile nganga mabulano ma to te vi in fafta yatu ya to ile tua pula wao le tua le tu ma le alo ma le ngang sai le tu pa ia le tu ma malu le tu fai va venga o le tu a mi tonu le tu te ngainga le tu le lofa ma le lofa muti vale ma to ia ni ta ia o le manuia ma to wala mai na fanu le le fa sta mi dola tai malos ya fa sta ia sili fa tanga ya o fa ia no ma to fiso tai ma no watunu ya ono fa au fautang sai ke viso mo fautanga sai ngang pa ia lo so swani stai lo tu spai ya le fiafi de tua ma to taro fa mangalo ma to folonga ya e te mi la pe ma se ai ma to soringo fa tu tua ya ma to talo ma ngalo mau ma ngalo ma to se ya ele to le taulanga na to pena ke viso ala unia fiafi le ia tau no mai lau fio se fiau na mato ke fa malo sim tata no nei ya fa man via le upu fa wana ina lau fio pa ia mo modio mato loto ma fina ngal ya fa ia wi o fio fa mangalo so mato le ato fa mi mai ono Yesu amen ya le sistema in taupu le fita tanoa ole taupu a malama ma silfia tato of fonga nei taia o fia to mai nei taia ya si tato to mata tasi ai le fata oto ole fata oto pena la silfia ya ma ua fangongo tangia o fonga la finga venga ma so tato atunu ma la fatu tua hata auto ile ta ual tu saluka lom tau sulima ya e faia si te ole na fata auto ya pe ole fata auto ile atali ina le lo ole practical san ya le fata auto na le ta te fia fa so nei ta ya le foi se fe au en mana tu le faito wina wai fai si te le ale na foi wa no fosile fiele il fata auto le atalina le lo practical san per fa ma wina il mata pules fululima te le nei fata auto nei ina per ma moina se ya tala no fo le tupe na le lo ya ale la tata no atu le wi fa ma o po le
prodigal son. Yeah, whenever no for man malamal story. I funny nai vai ngatawa o te fia vai elfa ta otole. Yeah, ina ye mo fo se fia o fale nganga. Mota ua ole vai mo fia. Pato ise tata no ma se vai lo to ole meta ole problem ole vai ngai lua ole consequences of the problem ole vai ngai tolu o te fa pole fata otole ole solution of the problem male vai ngai fa ya ole celebration after solving the problem well tomo me vai ngai fa ya per fa tu mal malamal fata auto ai nei vai ngai nai taf tu fa ya ni tao ang more the problem or fa fi tauli ang na dua consequences of the problem no wingo o tu wal fa fi tauli o fa ina fa fi tauli long tolu the solution of the problem o le for fa fi tauli was fa fi tauli to no yon son fo male vai nga fa o le meta o le celebration only after solving the problem. Yeah. But we survive for little to on an Italia. That to chilo yellow wing on a fata auto the sound no I can be so. Mona so. Molona no, yeah, more tato for your tangachano is the problem of a fit tauli. It don't only fanta auto leana. Sa no al tantoli pe la matanga lava ole fa fitauli las fa fitauli tato loi fa fitauli wa ole me ole wrong decision ole fai unga se na fai le tali le wi sa no falta mamatua apat ole atali le titi po le wi ole aingale he made a wrong decision fai le na fai unga pedato va ai le tana al fanta otto se ainga e to mau ainga mau mele ainga no fole le se me o ya tele me dele o ya afial us ona lai to mau ainga tu al va ola le ainga but ol tangata na faile wrong decision ole to mai titi le titi ole wi we made up lo no mind ole afial us Alu ese mane ainga manuia, alu ese mane ainga o tumu I fa manianga ma sosia manuia jiu. Ua fai ale nei feeling. Ole problem le na mafu aina na tupul fa fita uli le ua se le wrong le afo ile fai unga. Le ben for my the youngest son asked his father to give him all his share of the estate. Faya tulong tama may umala wangao. All of a sudden we tukul fa fitao. Ko ke ial to ina ile mea na tele ma fo fobi. Ole a fai se feeling se siona tali ile kitia. He wants to go out to the world and enjoy his life with his friends. Wa o fi so roto. O fi alu tafau. A lana fai unga se selena. Yeah, e mea na ua aina sign of pride. Fa mawalunga. Wale manatu sion tama, wale manatu sionus. Manatu run away. Desire of live independently. Wa e tasina winga ole feeling asasi. Na mafu ai fa fita uli meli. Ua fa mawalunga lo na lotus ilon tama wale ke lon tama. Wale fi fa longa lon tama. Wale fi falong ole fi mafuta malus o mai do wo mana jalu la se to fa sign of pride lua sign of live independently fi ola tuto tasi wale mana o ola lon toma wale mana falang lang toma wale mana wo lo na usu matua wo mana o fi ola tuto tasi o vai ngaia me wa tupu mai tonu na lisi me na wa tangia tonu le wrong decision na tupu wa vita only he wants things on his own time
mana spend long time I mana wo. So we're pouring le no for the on his own time. Alu ta fa pule yelo na feeling pule wale to mana o. It's a time spent with his father and his brother. But ila dan to I for to why ole wrong decision na fire le tali ile. His own way. Ole mana to yo mal to mama le tali yala sa wai mano no fo ma ona dai. Hallelujah yona ala. Yala sa o tomati yala no so sa olai mana o yan wa utau mau mai la le problem le ila ulena observation ila ulena tilo ben vetul fatta otto wa malam ai pe ata to tilo ile wingo male vere o the problem le si me wa tangia male fai un se he doesn't want to be accountable to him. He broke his relationship with his father. Why you that do some more little me wa mapuna mai ile fai ole feeling as say. Mana of ya wes fi ole saulo. Lete pule me se siata. Oh me umana na. Fa na uma to tongo mai ile loto. Fama lunga le wi ilean ma o le faafita o le tunga le na tupu to tono le ainga le fama tala Yesu fata oto e ui se tala ele se me moni na tupu ai o le ata o le me moni o le atu o le problem na o le ainga le tu mai tato soi fuanga le vai tau tato fo langa fare nganga o faine ya mana tuele asa se a inga mas fafita o problem so se a inga la peta te lo lotu peta tu faina e yai lava fafita uli e ya fafita uli e yai ni se fana o mana o ese mele ainga o tupu la to langona o tupu mana tu fa longo I wo fa longo ni musmusunga le ri le la rolangi wa fai ele wrong decision and wese ia fa pena foi to tono le ainga fale nganga o tato ia tono le ainga ke riso ia a wo ia le fa fita uli o tupu fo tele ke siano wa mata no wese wo leave le fa ola tanga o mana o wese male ainga le tua sa ola ana sui ele ola au fili fian sei to fo ita fa ia no sei to yalu sei satisfied o lang pe ye fa pena le ata o le taunuanga ke bis ile mea le change o le mea ta o fai le feeling se tele ia o ke siana o fa pena wrong decision mana o yalbus mana o e tia ile mea le o sabi I tono fa tang e sawe for a tele limitation no freedom ai ole o langa sa ola ai tua ole sauton there is a freedom le ala umana ole a to fai la feeling se o to yalu tua te to fa se fa madia lo to fa made up the wrong decision but there is a common problem sa mo mala fa tu ole a to fa fita uli sa tu pusi a ingale sa no fo ale ta mama le loto tinga e fa pena foi tato mai foi tato ainga ta mama tina e fa mette la al le to fieno e la ngona ta mama tina le loto fa no ai tu mai foi le tu fa le nganga kerisia noi e het lo tato o tu e ti ngale fina ngalo le tu pe a fai tato te fili to e fili tato te toyo ese maletu mana tu foi le tu malona no o Israel ina wo angale le tu ina o famnuia ye tu la vea ye tu mo ye kupito sopo ia sa mi le va ave to tono atu alen fa tu le tu ye mi fa tu ye le nanu sa mi le tono no fa ya te o pe wa sa ile tu
il est wrong decision o to i ola le ansala le asa mi le tonu na i loe o to tamaya cha o mama ma wala to watu inu fa pa ma ola fa pa ele fa ya tu ia fa to langa ya cha ele fa ya tu ia le mamo ele fa ya tu ia perfect ele Jeremia lua na ta wa pe sa ile tu te no esa mo e fa pe na se me tupu le tua pe ya isi fa fita uli woto tupu yo tato bo langa falenga ina wota to made up le wrong decision ti ya ile aingo fa olaina ma fa tanga tato to fo itu te lo oi e ti ngale fina ngalo le tua le anga wa eto la fo ile tu eto fo ile tu le la lona o le atale na o le fata o tole ai te lo o le atal tamale e ui so no ma fatia malona loto ti nga ono le fai un se o fai le atali ai le ta fia le tu ele toma ma ya mai lo o so walu e ui na ave he humbled himself to honor his son's desire. Apena le tua ye le willingness, le me ta o le freedom, ele ta fia o le tua. Amana o a to fo ile o langa tu ai mana ta wese. E ui na tinga ai le free will e mai le tua tiadwa. Wa tau mo mai le vai ngale problem lem tupu le ngale fa pena fo ile ato le tu na te le ta fia ta ua ma fa tang fa ia ta fil se ta te is e tu ua le tu ta te ai awone ngal e ia le me e muli mai le ta fa ia le fai unga se vai ngalo na lua the problem mo ale vai ngalo na lua ta consequences of the problem. Pero ve so se fa fita oli lava. E iai ona tua. E iai ona faina. Pe a tupule mea ta o fai o filinga se. Te le ta tau e fui e ta. Tai mina o fai ai filinga se. Il tono le ainga le tua. Na ia consequences. Na ia fa fita oli. ia tu wa na ia mena tu ta do vai le fata auto ola se kanga kupe male o ale na alu mal tamale ai longa uma I lono ma fau e uma le o langa faunga consequences na matuala ma se mea pen fa tala I sul fata antole na fa taunga ya no wo fa fianga me uma lava le I leva pa ka mai la lang ai fo fola li ma wole se mea a feo ia de o sa fa ma wolunga feo ia de to ma wa inga sa anu mai tu ala se mea consequences ava ese uma lava e wo ma ti apolo ma la to sa la to fa wo mai wale ai ma se mea ua mativa ma sa tulo hafitauli malona tuwa. The prodigal son had spent everything he had and he badly needed help, but no one offered help. Wow. Fairly from Malvolung. Fairly fia tutotas. Fairly ola fia sauloto. Fairly tamau ainga na alu fia show. It's all gone, but no help. But no one offered help. Consequences. Faced with a severe famine in that whole country, and he began to be in need. Fikawi male makiva. Kawi malfia ai onge. Ma ua mata ona mana o mia semia. Fi ai. Hienu. He mo se lava. Fe mo se fale fa mautua. Realmente tupu. The consequences le.
He went and hired himself out to a citizen of that country. He sent him in field to feed his pigs. And he ate the pig's food, and no one helped him. Wow! O tu wale na mole filifilinga se. Ma le whawhitauli, ma tu wale whawhitauli. Wow! Whenei. Whio iai le manatu e whai filifilinga se. Alu ese mene a inga lai tele le oa. Alu ese mene a inga wha manuia ina. Le fie ma futa ta ma le fie ma futa ta. Le ata le whata auto. Ua tu mativa. Nothing. E se mea. Ua fia ai. Ua fia inu. Ma ua inu sia e tangata. So sola wo. O le ai se to e hao. Pawhita uli le na ua tupu le tamale. Le wii wha ma open tau wha matala le whata auto. Consequences. O le whawhita uli sa moa. E le tau whamatala ina lea winga. E le tātou soifuanga. Tātou wola i leo langa li tino ma tātou wholanga a. Te le ia o ta maiti ma ta ngata o te le whamasino. Ai o tātou wa ai. O so sola ese e fie le fie no nofo i mātua mainga. A ua o fie tawhau. Te le na watu wa whaina ai le. A le whaasia mai al tangata. He ul whatpui pui. Ua le maumau soro. Se a wrong decision. Se le whaionga. Whape nā fo i. Se ata o tātou whanengan. Tātou filifili tātou teo es. Le levan tātou atu mal mamalu le tua sa tātou yan. Le levan tātou atu male oa mata mau ainga whanenganga. Tātou loa i le tua. Sa tātou tala no i le tua. Sa tātou tatalo, sa tātou anupongi. A ina o tātou filifili tia i le mamalu le tua mal whanutang. A tātou toi fo i whai leo lang. Le i leva ai ua a vea i tātou matangata ua mativa whanenga. E ui aina ti ngā ele whine ngalo o Yesu, le au le kalisia, le na whasa o loto tātou. Le anga o lona toto, ma lona soifua sa mai. Sa whape nāo na rā vea ma mai tātou tutono le kina. Ai o tātou toi whiri tātou teope le ui ile. O le mea le nā. E te umia na toi piki ka kōr ki aporo. O wanganga whara me lawe le ti aporo. O tangata o le lalo lang, le 11 na nato. Ai toi a whaina le tātou wholau. O tangata whoina. Te toi a amu toi tu silima. Fea iai lo whaolei. E whapena, e le tau fia le tua tātou te oi tua man whaolutanga. Ai a tātou woman mauti noa, there are some consequences. Ai a whaifoi te o ti tele, fo i mai whaatang, be prepared. Lai whaatali le taunu unga, se oli. Pe a whai tātou tō ese a man whaatang, tō ese ma ke riso. Ai tātou tō e fo i tua, pe o le wi. Ono le whiwhilinga se, e iai tu wā. Lela na pe tau te o tua, o le fato le tala, le leito e vave sautonu. To e vave sautonu nei sau ke riso. Ta te leito e fo i mai. Ona alea, la iai le whasalanga, judgment. Ai o le taunu unga, o le whawhanonga e whawawa. A wane ngalo ke whiano, tātou te le ta fili sau noa le whaotang. E ere te me umai le loftu noa. Te mine le loftu noa, tātou woi tua pe le wi. Tātou mativa whalenganga, su ele te me te toi sauton. Why? There are some consequences of disobedience and running away from God's kingdom. Ia o le siata whapena. A wane ngalo ia o. Pea whai tātou teo ese. Iai whawhitau le tupu ia tātou. Ai a tātou whetau i whawhitau. Wawen toi sautonu. Vai ngalo na tolu le o tango vai e whata oto le tau whamatala.
o le solution of the problem. The problem, consequences of the problem, the solution of the problem. For whawhitau. Te lo, i so whawhitau li e no na fo. Tu mai leo langa nei, a sola esel te me titi. E le tau fia matua. Ai a salamo toi foi mai. E te tala lava le avanoa. E iai alfa fo. Le al mea tau fai te me titi wa sola ese. A uto e fia foi. Fa mawanalo. Sa ue fato ese. E ta lia le leia le ta mama le tina. E fa pena le ata le ta wa mai solution of the problem. O le fesili. O le ala fo o tau fofola mai ele fantaut. E ta sere upu o te wha. Upu ina ai le solution le o le repentance. Salamo. A ma nei le nei tama. O ina o atu mativa. O mativa masa sai tu lo le ngangana. O matu wale ai se mea. Ai whaftai sai ai le mea ta ul whama o lalo. Repent or repentance. Toi whama o lalo le loto no whama o lunga. Alu ese no whama o lunga. Ai ino whetau i ma consequences o whawhita o li tau no le loto. I se tau o le mea le whama o lalo le loto ke sano. He returned back home in repentance to see his father. Ke loris kangaka. Ki nganga lako e whekau i whawhikau. A whenga kā i whamau lalo loko. E whamau lunga manga e muso ko i sau lalo whako esi. Muso toi whai ia iale loto maa ia. Whai ia iale whamau tele. Ki nganga whako le whekau i whawhikau. A iale wi. A oa o mele wi i lea mo tā ua le nei tai au. You have to repent. E lea ia se ku whamau manga ia nei tam au. E uia na hoa fia ai mea ia pua. Hai ai alu su sengal wenga le sengal wenga na mau. Ma le whanga pua tau. Whanga ka pua ana. Talo whai. Na ai i mea ai a pua. Le mawa lalo le na. Le mea na amai e ai lunga tu i lau. Na fo i mai ai lunga tu i lau. A o lalo le whanga anga pua ana. Na toi ata mai ai. Peo na tātou loa. O le sau i lalo. O na toi ata mai ai. When his father, le lana na tu wali tama lea. O mai o na ata mai ai lea. O na ia whai atu lea pele tele ea mea il mautolu tuma. Hale au tulai mau toi alu. Return back. Ma o fato ese lo tama. Mana ia mo te ngatai wha maulan. Ele wha maa pele musu. Pele i maa toi fo. Repentance is the key to success. Nena tu leo tama lea ma toi alu. Ma mailon manatu. O waru lo tama anu whai lo tama. O wanga salai lero langi maulu. O ane e toi ta ua o so watari. Ta ua o lau au auna. Wow. Ata mai whanganga pua. Poto mai nai le mea mawalalo mal palpala man manongi leanga na ave yai. Toi tu ia ia le tua le ata mai. Male loto wa mawalalo. Repentance. When his father saw, the one le toi fo. When his father saw him and was filled with compassion, for him, he ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Wow, what a father! Levanalu fatali. For imani tamale salmo, what tupu le lo for compassion. Mana ia sele le nei mea o le sawi lalo. Pe ana le salamo. Ele mawhai ona tupu manuia mato e talia ia au. Mana ia talo whai le to maa. Sa whataritali ma le onu sai. Sa tamoe. Sa waaima mao pe moni ia se pe ia lo watari i leo sau. Ua tupu le loto fia. He stood up and ran as quickly as he can to meet his lost son, the prodigal son.
Ele ingata na tamoe na vaai na tamoe. Ya, mai ia fusi. Mai ia kisi. Reactions because of repentance. Katu mawhawhata oto wa lewa na e mana. I put in, it is very meaningful. Le whata oto lea moa mo o e matatou. Ma neia whitaui le tamaha. Ma tala pe al whaitu to al whale. Ma tala pe ona au. He di ku au le koi ngeri pe ka moe aku song. Na mua fufola ona au. Fusi mai. Lona tali ina le iloa wa choi mau. And son said to him, inga ufikawi. Mai alta mai tala le tali isale mo. Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Wow. Look to my waleo nga ta ua o so watali. Ta ua wala o. Mana ia le faton mo salmo. Come down to earth, saulalo. Tatala le loto. Fayatu lon tama. Wa ole o ana. Le to faye le to mana ta ui o suli. Ai mai ia lalo as a servant. Mana ia mo salmo. Repentance or solution now for fitaus. Le to mana fai matali ai le tama. Mi leo fatu le na tama. Me al tama, Father, I forgive you. And I still love you. Ina tonu ale mo mai fa sol ne fiafi. Fa mangalo. Forgave and forgot. Sa fa mangalo. Sen man na yo puye lua. Key words here later tonu ole fatao. Forgive and forget. Or forgave and forgot. Famangalo lea. Famangalo tamalea. Lewi ile na alu. Aoyana al famangalo. Aoyana al fangalo. Le tamas ha fatani malelof. Fafitauli tuwal fafitauli. Solution fafitauli. Holitama. Sa fola na lima. Sa tu mata moe fa felwa. Ele fa tali se saude tali fa tois. Ni ina ta moe alo fa felwa. Sign of forgiving. He ran as quickly as he can to meet his son. Muso yo o malita meti te fa tois. Ana tu lunga yalu. Tatala ona aule lofa. Ele uma unconditional love. Alu. Fa mangalo le tali. Fa ngalo le na mesen fa. Fa pena le soifuanga o tantu ya. Te le yo nai matua manai an. Te lo alu esel tamititi. Male a inga. Esel fa ngalo ngata. Ele lo al tamititi le mo le yo tamamal tinal po. Fiu e whangalo, fiu whamangalo. Le anga o le toto. Le anga o le suli. Whawhena whangalo le antari. Nā la nādu le le usitai ma le fie poto ma le whanongo. Le soi whanga. Ai o le tamā ma le tinana whanawina. Le suli lea e le mawhaina ngalo. Po whea o iai lo watari. Po whea o iai lo wafin. Po fia ai whea. Po waise a inga o alo lofai o la ngona na wha mātua. E le umale alofa. Mai pe a whai e toi sau. Ai ono tātou tau iai ase se senga le titile. Tātou te mana o
se toi ata mai to me titi salamo na saule to tuli fato ese ona e fa yatu lea atali fa mangal saulo bom ta to fa tali se saule to me titi ta tu mana o se fa sengal wengal to me titi e fa lo aiwa o salmo i fa penala ngona fa matua ata tu tilo te male o fa ta to le ai ele fa tali se yo mai na tu ilunga matamo o te lele na o fa mangalu o te lele na o fa ngalu ele to manatu le le usita ele to manatu le o sa mo mar ga ke shan se ata fa ne nganga o le tua le na fa pena le tua le fa mo ta tua le tua na tanto la ve ina tanto meleang sala manatu le yang salam al fafitauli na saule la lang. The problem entered into the world because of disobedience of forbearance. Sa taula ona tato wo fato esele tu. Ona wang sala tanto maya atamu maya. Sa tato wo sa tato wo aleta tele yo a o sau ke viso. Vai tanto le lo fale fatama. Ele fatali se sau ai tato watu ana sau lava. Sila mai le tua le lalo lang. Ua fano lava tangata uma. Ma leia uma. Whanau mai mele na tula le ang sala. Ma se oli le unga uma tanto. Aina sila mai talo. Whaila tangata pale lia unga lwenga. Le ana tu. Ilunga fa mai sultu se pelu. Lo tamasi lo lima o te alu i whai lo finangalo. Ele fatali se tato watu e fato es. Na saule tua li utino tangata. Ina yalu santa lo pawa leo le awala na mana o le tua. Se to tongi le ang sala. Lala le na li utino tangata i le tua le tua le nganga. Ana sau sa ili wa i tanto. Fapena le atal tamale i. Na tu ilunga matamo e. Fapena le tua talo fai le tua. Na sausa ili oe fa mangalo ta ua ma fa ngalo lo ta tu nai lo ta le anga malita sala ai na saulawa tu le mamalu le langi ai saule la lo langi li tino tangata pe yo se tangata ina yalu san taulo o le totongi le anga sala ai ina wa uma ona fatino nga luenga e saufanga ita ua le langi mai ua mai au tau nu fai mo o Samoa mo tatou wow ai fa mai le tala le tuspa ia o fa mangalo le tua ele mfai mai tatou uma sa le loreng salamang sala au tau di liu de salmo mai le tua ala ya ke riso malo no mali o fa mangalo o to wang sala le tua nai nga sala di terminei o auto wang sala de manai o te leto e manatua lava forgive and forget that is who God is o e tabla ngona mai ke shano le power fa mangalo le tuo mala na fa ngalo ya tato pe anale ai ke riso e ui ya tato i consequences mal fofolea male unga le tanto o le fafanonga fava forgive and forget that who God is mana ia le atal nei tama mai watu lunga ma fusi ma fayatu le atama ele na la fusi ma fatu lunga ai fa pena foi le tuona toi fa tuta ueli tu ele ya ke viso ina ia fa faleta ueli manuia ke siano o fa ngalo moni e oe le tu ai voi se ke sei le ele fa ngalo le tuang na te lotu ma e ta tonu ai te le italia moni ke viso fo ia ke riso salmo se tangole tu e fa mangalo oi elen madiu lo na lo yesu spawana
Pole alo pupole ia wang sala ma mele anga me umantum. E whangalo, whangalo, forgive, forget. E se le power le tua, e se lofa ina tele. Le anga wa umana ia, tau ave ina, malawa o tatou le anga le lunga tātou. Ai na tele tau ave ala, lau le anga le na pe a whai te le sa le mo. Ma e toi fo i mai, ma e fale lei ma le atua. Ia malwang mulmuli. Fai vai ngai ta ole ta fa ta otolea. Pene yais problem, consequences of the problem, solution of the problem, and celebration after solving the problem. Ele ingata ina le fale na, ele ingata le fusi, ele ingata ile fatu ilunga, ele ingata e le celebration na tuan fai wa oka. Na yai na mai to tono le ainga ma to fo no ya au na au mai me sili mai le ofu tata pu vai mai ni se vai fo mai le mama fasi mai se man man le celebration the problem, consequences of the problem, solution of the problem, celebration. Maya, Father, say to his servant, quick, favave, bring the best robe, put it on him. Mele mama, mele ofu tata la loa, ofu ele son fa, ofu waisis. Put on a ring on his finger. Say, mama lima. Sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Wow, maise oti. Bet fas kuka se me ai manon. Have feast and celebrate. Wa ila tala tamal. Wala watali ile ni na le lo wato mawanoti o wutoyo. For this son of mine was dead, and he's alive again. He was lost, and he's found. O sa man nei ale nei tama. Forgive and forget. Wa ngalo a so le a ko fasifo nga o tipeti ato avena meto ngotale o akele ngalu le semia. Ele imana tua le toma. Pangalo. I fai le celebration. Tato foi menta me titi por tingi na mai. O ko fai rosa saro. Ya le ko ile. Por se fasi me ai. Ya foi ai ma oi ali ta ele já le. Isso ofo foi se fasi me ai. Pi that's all. Ele celebration kele vole le pe Yere manatu mafa ya anan fa mangalo a ai fa fangalo ko solo vole skemi o ko la langa momento a ole a tu an so fu ti ta pe ya to ele ata ole tu ole a fi to non fa ta tele a fa mangalo ele tu e na te le to i manatu la ai fa matala e yes celebration tu actor fa mangalo le tu yes Ia le celebration. Pe ata to viena le lo el palpala le ansal. Pe ata tu salamo ma to fo i mai. Fa tu ia ke visele lon malitan miamlon to tu. Mai ona fa na fo vina le tato. Fa mangalo tato ang sana. Set free tato maleoti. Malesi mea. Fa mai o tu silo ingole tu selola. Malesi mea. Mai o fa ofu oe. Ile of ole a miotonu the coming of righteousness. Jelo I pita tu tele vai mena. Ai ole te mia ti fa ola ina. Ma ua e fa maulano ma tatalo ma vala audie ke visse fe manifa. Te lo u fa ofu ole ofu le miotonu. O tu silo ingole tu solo. U fa mangalo wang sala mai o ananafi manei mataya. O ta ua mi tonu ina oi a faile ka ko o fule fa maile
sei awal tatu ami tonu sai mo pe ia pisi ia e manongi leanga e au leanga e leanga a ina o tatu salamo tonu mariu kiris a le tatu ofuna ele o le atale na o le ofu tatapu vai le te mi anto italia ke viso fare mai o ta wa mi tonuina ma fa ofu tatu ele ofu le fa le ami tonu la na selo mi mita ke siano fana foina ua moni te fea lua ia i lalo nei ua umana talo la ua iaido la ta ile ofu ile toto ke risu ua te manatu ma a ia e loa a o meli oti e te sitia le sitianga e te taoto e te aile te usamaanga le tamai mo leanga ua iaile ofu fane nganga le ami tonu fa off wa tato wa oi so eso off man tu vol fa ta o tu tala le mai matai man tau sama anga sa matai ka o ko mo ni kele ka ka off yo papa e va ye tu matai kasia ka o ko me le sof la tal matai o no fa fen sa ma tanga tala tonu le sof fusi vai mali matongi fa fo me ye to foi tangi a we sa ke arkaimi ele se offer de sama ke shanoe samoai felena te yai sala mo fo i mai falta fo mai ya ke viso ele o falu le lo ele o se lotu fo i ile malo le tuela ile fatu tu ya ke se mo so of ya awa o tinei tele sala mo tele faulina ele la se avano tele tu Yesu se me so of sa o lotu le lo sorry wangalo o nei e ta pena i lo taiao te mine le lo futuno ta pena i so ta mana i celebration le fatani mai le ta celebration le i fataut le celebration lang mai le atu fai tato pale lo tau tinga pale le ola pale pula pale le metonu pale le oli male pala ele pala lima grounds la fatani mai le fai celebration ta oto ai fatasi te suma angal te mai ma celebration na le tau vali mai ile ata fata oto le pe a fai yo malioti la fai foi sau ke viso ai ola wa e salamo key to success or key to heavenly blessing is repentance. Le wila lo neil fa fitauli le ansala. Al fo for fa fitauli e tato sao al celebration le tau vani mai il fa taut repentance. Ya al fa unar ne tai au fa manatu. Yoi al fa au masani il fa tauto masani. A olo o afifi to tonu le fa au al fa o tanga mo tatou. Sa wia ya ke viso se fa mangalo a wang sala ke viso a wate popole ye fa pese le nga ke le wang sala o ma ko ile nga lo rang a on fa mangalo ke viso lo salmo e ngalo malava me ang Christ, his love is unlimited and unconditional. Isele tu ngalo pe ale lo falta male o le lo fale tua ele uma ele ngata le ngole lo fa tu le no ai fa vai le o le seme fa vai le lo fale the grace of God. He always forgive and forget your sins through repentance and faith in him. Wow. The power of his love cleans our sins and iniquity. Through that process, your sins from the past, the present, and the future will all forgive and forget. Wow. He couldn't remember them all. Ia tato famangalo na tele to mantua. Challenge, my dear brothers and sisters. Repent now.
from your sinful life and come back to Jesus, your Lord. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through him. Le alo le tua na mai se maua o ma. And Jesus is waiting for you to forgive you and to bless you. By the same time, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Yesu ana dalana. Vihai salamo mata dia keriso ile ne yaso ko le lava se taimi angeli yot. Ma Yesu e ori a ngelo le langi ile tangata ang sala totas. Pe a fai salamo. Repentance is the key to heavenly blessing. Man we tell you now feeling. Awane ta fire say wrong decision. Pe na fire le we ile wrong decision le now. I have tell we na fire wrong decision. And to ya tamai na to entai tonu faman yang. Samo ai mala fatu tua. Make up your mind. Make a right and wise decision. What is that decision? Repent. Come back to Jesus Christ. He is the source of blessing. And he is the key to eternal life. Honor Yesu. Amen. If after kerisa to famanatu. Tele itu ufuol nei fata oto tono auto to sing. Fata oto le tupena le loa. Fata oto le mamoina se. Male fata oto le atali ina le loa. Male fa mau mau e tasia le aunga male winga ina ia ta pena ai mato mo le manuia pa ftai me lilo lo malo o fa iloa na unga tama vale to pena ai mato fa ftai le lo fa ftai lo sa no ia mo fio o modele nganga ia lava se samoa ia lava se iso mato wa inga le salamo lava no per fe awol tala lei fai se feeling foi mai salamo manu o mau leola ne misi le ofu le tau samanga le tau ami tonu ne misi le avanoa sawa ile manuia leola fa va le tua ngalua tu lo nga o moriato le nga pa ia le ne fa fe luia ina o fina ngalo maloto e ta pena ai matou o nei e ta pena ai lo matou manuia mo tai au le manuia e whawava pa ftai whaongareva le amanoa ne tua wha manuia tele le wafio manuia le ala leo ono lo suafa Yesu. Amen. So i fua mai manuia na ingo le tua